Chava wakatonda oyo gwene namugerekera kera nange ngendongo iwe ni wompala na munango malamanda enesi yetuli mutukunkumu koti bwa makola iwe wokola ekirungi omuntu kimuniza ayewe masikini obule kunedi kulengaito uno mulembe gumbuzabuza abali bambala goma sibiti bambala mpale uno mulembe gumbuzabuza abali basale ebirevu baira mukweyerusa wowe uno mulembe gumbuzabuza eri Uganda buyavuga ka Uganda abo pichi ebuzenda yono kufunanda muntu esente ya Uganda ya doloka ndiwo bano mutwaleza kyofunamu okusomesa omwana oyinza otonda itakalyo ate wafuna omulimu obwero ndiyo bwanjamu abakazi baleero Tripple munemyomana omubayizanga ng'okidi alina yowundi olekako esente nti obadde agula ngege afiisaawo olukumi asiikire Dani amagi owayiya watisapu baba nga byonoona neyako egoona ab'omubona ali ku shatinga okwomulaba nange ye gwokuswise mu iwanga abamasanyalaze eno abakutaamu esente bw'oba omaafa otegomba mugeyiga olw'emirimu emingi balya were kyamisana uwoba n'olubaawo tigegomba wakabina obubina bwaleero obwana bwakujja muloni kuno omulembe gumbuzabuza abaali bambalako masibiti bambala mpale yitoni kuno omulembe gumbuzabuza abaali basala ebirevu baina mukwenyereza ndete wanikako omukono omonoti wanika omukono bwembanga ogwa baba olololololo aha kiri kityeyo ndete Tripple kankobere muni ebintu bikyuka era sukali twamugulanga bwalukaaga olugoyo olumyofu ng'olwambala ganuma ayi buti wovale mboko kalikyulaita nebala nga waiza omusango bakutwala mu ikomera aye yeita radio mbuza bamutwalaga ebintu babikyangacanga wulira abandi eno twabivwaku omusango bago gayagaya buno omulembe gumbuzabuza abasaana okusiba embiri tikyalingawo n'okutuna amatu kwotaire olegeza empale okulumba disika ekyo tikyalingawo n'okugema ebisolo banange tikyalinga kona nete wulira kanoni one drop abakyala mbuzi pulo abakyala mbuzi goma simadi twalaga guno omulembe gwaleero mbona mwambalaga mpale erituuka abaana amabona mudesoose kame mwaida mwalaga amagulu agaidula enkovu oswala nane stop mpubirako omukono monoti wanika omukono buli banga kodi abami abakyala buli lwembalingako omutima gulale ino mbeire nsirike mwembanga itontono ngayempulira abantu abo bebangeya Tripple bwaire asenemba tinadiyiya yawesa nitaimu ayengeta nimimami bayanza okukuba endongoti mpesira yankaka era simaine abambona kunemusansula enduulu ensonga endese wanonze mundeke enju kubanga niza okukola nti ng'obwire bundese lwaki ekintu ekisinga okunuma ino nekireeta obuzibu ekintu kirobereyo nga kiwoma mama leero kankoba ensonga wulira niwe obona bafumbo omukyala n'omwami eziragana mwine eraaya obona n'abavubi babalobera ebyenanda ye bajeera babivuba eneso obona ebyobufuzi ole bwagemente beba nange tayenda kulekula bana ife twebuuza nti oba kyavanga banange oba enseeragaga onengalobano ebintu byensenga bw'obigira kwotabuka era bw'otegendereza oyinza otomera ate okuba omukulu mu myaka munati n'okumana iwayenda kusaba ontegera amatu babuze yakabuzo nga katontono mbuzeemuku leka mbuze banange nani atayendangaku banange mundeke mbuze kuimwe nani ataibangaku bano okulimba Katonda takwenda ayongera okukola oti nga nikwosoose wano mu Uganda nani atakibona ng'endongeendo bali bagiwera aye nga wena wenye eky'omuziki nga tuyimiriza twajja twakuba omubali n'ababaale ewaife eno baali bagawera aye nga abigidde ditabula kambiya nimba muwaini mu busoga eno kyamugwaku nga lisaba akalulu emigo mingi gyamunogwa pulo nete
Non-stop. Go. Beach. Tamu beach. Triple by the Sidero, Neso, you. So, wapakira mukaliyo ni momusuta ne mufulo wakabi muchidi bulungi ntyo wamantakera ababapika bakomuti wakaliwo ndaba kuva muziki agakata bagabenike ebyange byenkwa lwaki ngozimba omutwe ekibiro kyange kibyanyezemu enfune enusu Aniyali nakemba akememberamu Aniyali uti bulirwa okulanga n'ebizibu byeyongera Aniyali uwopinga n'embago iwoba mukwagwa wanu Aniyali uti triple zenandi sunendongo Aniyali uti momuweni omuyaga asobola otiisa muzeeyi olumbe ludoso olulinde sendongo kubakakwasa mundaka ekinemu tusaliza abagoya agakaidula ensalo Aniyali kendituuka gano wenali omu afunama nafuna empiiya landirodi yangoba nga ati nga nsimba abaana baiti basomayo bafuna emirimu Katonda talimba ati ye natakuwe kyoyenda owa Katonda kyoba nosaba twalinga bana ku kyalo nga tutunda mbada omulimu tigwali mu byayira titwagufunamu wetwali abavu twabakubye twegemya era yali asooka abaali bamweta Sharifu buti apingaitaka tusanerina bamweta lenginiya owokubirya Shirafu yagema gwakuba mpiso buti ali mu China n'abasawo abakabi owokusabisha fiikirija ngira amasanyalaze bafredi mubesawo kati nze owokuna era najimbu lyanvwaku obuwala bwaleero omundeta triple Abasingayo undikwenda amalanga ochebeta omukisa kegwidde niwo banakuloka amalanga mana mweno yo gwebira Aniyali utubuliwo kulanga n'ebisibu byeyongera Aniyali wopinga n'embago iwoba mukwagwa Aniyali uti triple zenandi sunendongo Aniyali uti momuweni omuyaga asobola okankanya ensi wololololo ganane masino uniwulira abaliko bamutriple yeraze guno omwepanka ogwa bintu byansi ndikwena gekubwino gweni naye nga yataimuwa obupapula bamutolawo niderefa wa Bobi bamunoga amanda ndiwa ya mufutano no yali aluwa Aniyali kita nambozi olumbo lwatwala kawesi lwano nambiriga afane kirumiro yo lwamutwaliramu mama ebintu byensi Aniyali nti tulifuna olutindo n'abazungu balufula kyabulambuzi Aniyali kendi omuzibu Aniyali koli tikirwa Aniyali koli zimbe nduyo Aniyali koli bomuwanguzi Aniyali koli basalongo Aniyali koli gangula kalulu Aniyali ke bali kuizaku alo pulo alo babebewo Babe FM Baba TV mwe bali kwenda kituda amaina triple simutawula wachabazinga abeka mulimu ninde ku munana ako kademe ira mu Selector Noah.